General İsa Nuri Paşa di sala 1893 da li bajarê Bitlisê tê dinê. Dibistana destpêkê li Bitlisê dixwînî. Pişra diçe Ezircanê, ji wir jî diçe Stenbolê. Li Stenbolê xwendina xwe didomînî. General İsa Nuri Paşa bi erk û wezîfa teymintiyê di nav artêşa Osmanî da li Arnavut, Erebistan, Yemen û li Aliyê Bakur li Erzeromê û li Gurcistanê dijî Rûsan di nava berpirsiyarên leşkerî da cî digre. General İsa Nuri Paşa piştî cenga cîhanê yekemîn diçe Stenbolê û li wir têkiliyan bi komela Tealî Kurdistan ra datînî. Xebata xwe ji bona gelê Kurdistanê didomîne. General İsa Nuri Paşa di eniya şer da li dijî hêrişan bi mêrxasî şer dike. Di nav berpirsyaran da cih digre. Di bin seroketiya wî da peywendî bi artêşa sora Rûs ra têdanîn. Piştî cenga cîhanê li Beyazîdê berpirsyariyê heldigrî. Li Beyazîdê têkiliyên xwe bi êl û eşîrê Kurdan ra çêdike li dijî sazomana navendî disekinî. Ji nava artêşa gelek heval û hogirê xwe ber vê xwe dikişînî. Li Elkê yani Beytû Şebab li dijî Osmaniyan serhildanê pêktînî. Mixabin ev serhildana bi ser nakevî. General İsa Nuri Paşa ji wir derbazî başûr ji wir jî diçe rohelata Kurdistanê herêma Şengalê. Serbazê İngilîzan beriya Sedik Paşayê Qadirî agahdariyekî ji Nuri Paşa ra dişîne. Bang li wî dike ku di nava refên hêza leşkerî da erk û wezîfan hilgire. General İsa Nuri Paşa bersîva İngilîzan wisa dide. Ez ji bo Kurdistanekî serbixwe dixebitim. Ez dibin destê İngilîzan da namînim. û li gel Iraqê kar nakim, xebat nakim. General İsa Nuri Paşa bi Rasim Beg û Tevfik Cemîl Beg ra derbazî rohelata Kurdistanê dibe. Di wê demê da xebera serhildana Şêxsayî distînî. Diçe cem serokê eşîra Milan Osman. Li wir xeberekî xemgîn distîne û dibihîsî. Dibihîsî ku serhildan şikestiye. Serokê serhildanê Şêxsayîd esîr ketiye destê dijmin. Bi vê xebera xemgîn General İsa Nuri Paşa riya xwe diguhere û diçe Şemzînan cem Seyîd Tayê Şemzînî. Di wê demê da êrişên mêtingerên Tirk li ser Şemzînan zêde dibin. Ji ber wan hêrişan daxwaz dike ku derbazî İranê bibe. Dema ku derbaz dibe ji aliyê leşkerê Fars wa têgirtin. Wî koşberî Zencenan dikin. Ew li wir diçe bajarê xwe. General İsa Nuri Paşa li xwe bi biryara komela xwebûn yani serbixwe bi 20 hevalên xwe ra derbazî Bakurê Kurdistanê dibe û dixweze li seranserên Kurdistanê dest bi şerê çekdarî bike. Bi hevalên xwe ra diçe Erzeromê û li wir dest bi tekoşîna çekdarî dike. Piştî demekî diçe Çiyayê Agirî û dibin seroketiya xwe da serhildana Agirî dide meşandin. Armanca General İsa Nuri Paşa ew bû ku ji Agirî dest pê bike û li seranserên Kurdistanê wê serhildanê belav bike û tovê wê bireşîne. Bi wî awayî hêvî dikir ku Kurdistanê ji bin destê dagirkeran derxîne, ji bin nîrê zordaran rizgar û xilas bike. Mêrxasê Kurd General İsa Nuri Paşa li Çiyayê Agirî mîna volkan û bahozê serê xwe hildide. Di nava êl û eşîrên Kurdan da hevalbendî rêxistin li dar dixe. Li vî awayî êrişên bi hêz û xurt ser dagirkeran radibe. Gelek herêmên girêdahî Çiyayê Agirî destxwevatînî. Di vî şerî ra pir caran hêrişên mêtingeran tên şikandin. Dijmin bi artêşa xwe li hember serhildana Kurdan nikare bisekine. Vê carê dijmin berê xwe dide gelê sivîl yê bêçek, gundan, navçan, bajaran, zozanan çiyan. Biçekên giran bomban dike.
به صدان گندان کامبخت که به هزاران بلنگازین کرد و کجه او ده کمخرکرین دا دربازده که میتنگر به هویتیه جه سرناکوین دخوازه به فن و دوباران هنک داخوازین ایسا نوری پاشا یین کسانی بپجیرین او بوی آواهی سرهلدان به ریبر بهلن لعالی دنجی هنک اشیرین کردان بخاپینی جه سرهلدان دور بخینی او جه دیجیوه بکار بینی به در آوستاندن دجمن هنک کسان ایلو اشیران به هنک تشتین سوک و ارزان دخاپینی وان جه سرهلدان دور دخینه لی بله دجمن نتوا کرد سرکشن وان نکارن جنرال ایسا نوری پاشا بخاپینن جنرال ایسا نوری پاشا همو داخوزو پیشنیارن وان لوان ودگرینه او خواج بو دوزا گل کرد آمده دکه سرهلدان هستر دکه و فرتر دکه دجمن جگل گندان دردخینه آلا کسکو سور و زر لچای آگری بلند دکه پشتیوان سرکفتنان دجمن هارو دین دبه به رژیم ایران را تکیلیان داتینه آلیکاریه جوان دستینه جدروتیا سوفیتی جی گلکی فیده دبینه جهنه کسو ایلن کردان جی هفکاریه دستینه او به هویتی کی مزن دچه سر شروان و گندیان مخابن جارکی دن گله کرد ده کمقر کرنا در بازدوی پشتی نهمان سرهلدانا چای آگری ده شکاندن پشتی شکاندنا سرهلدانه ایسا نوری پاشا دچه ایرانه لی ایرانه پر او زور و آستنگیان دکشینه گهل گندان گهجی لباجاران دبن چاوان دادمینه نایلن او به کسین دن را تکیلان چه بکه مالاوی هردم دبن کنترول دادمینه لی بله دنا و ظلم و زوره داجی دیسا ایسا نوری پاشا بیکار ناسکنه لی کولینا لسر دیروکا کردان چه دکه پرتوکا کوکا کردان بیرانی ناخواه و پرتوکا سهردانا جای آگری دنویسینه ترک جحبونا ایسا نوری پاشا دترسن او جه رژیما ایرانی داخوازی دکن کو وی بگرن ایران لسر داخوازا ترکان وی دگره و دخه زندانه ایسا نوری پاشای پاشا ده زندانه دا تجاران جه آرمان جا خواه دور ناکوی ظلم و زور تادایی و هویتیان نیاران و ایران نوستینی ایدی ایسا نوری پاشا گلک سال درباس کری بون قال بو لی بله جیمبون و باوریا خواه تشتکی خواندان نکرو بو بجناوی 2 متر بو راوستاندن و سکناندن نزانی بو هر دم لدجی نیاران لفرسند و فسالان دگریا بشتی گیلک پیمان ناو نتوی ده ناوبرا اون سل ایران ایسا نوری پاشا هات برداندن هر دم جبون آوان درس بو هبوناوی او جبر چاوی وان تم بو خوف نده خواستن ایسا نوری پاشا ببینی لقاده پیوست هلینن ده 18 آدار دا سال 1076 دا به موتورسیکلت لیددان لیدان بریندار کرن مرخاص کرد بریندار دکوه هفته یکی ده نخوشخانه دا لدجی مرن لبرخواد ده 1000 مخابن ده 25 آدار سال 1976 دا ساعت 6 بیان دا چاوه خواه جارا داویه ده هف او ده چسر دروانیا خواه به وی آواهی جگل کرد دور دکوی لی بله دیروکه کی جگل کرد را دهیلی ولاد پارزین کرد دبن زورداریا ساواکا ایران دا جنازه و جندگی وی ده گورستانا بهشتی زهره دا و ده شیرن جی گوراوی شهید نمر لنها خط 58 هجمار 12 ایسا نوری پاشا پشتی شکاندنا و سرهلدانا و گیش و باوریه او گوتنانا و داخوازا ویتشتا دوان چند گوتنان دا کومی سرهب کر گوت گر کرد جدل دا شر بکن خیانتی لهو نکن جدجمن خورا آلیکاری نکن تجاران پشتوان نای ارده